Sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ukugrafa kwemigqa. Ngiyakwamukela kunomboniso wokugrafa kwemigqa. Asiqale. Asithi ngenze nginesibalo la, asithi nginesibalo lana esingu y. Bale kanje. Sithi nginesibalo sami lana esingu y ulingana no-2x ihlanganiswe no-1. Lo mboniso awusimuhle lona. Lokhu kusinikeza ubudlelwane phakathi kuka-x noka-y. Lesibalo lesi sinika ubudlelwane phakathi kwa-x noka-y. Uma bekuthiwa u-x u1 no-y bekumele naye ahambelane, ngoba uma kuthiwa u-x ungu-1 bese ufaka u-y lapha ku-x bese sinikeza u3 mase usombulula sonke. Manje wonke amanani ka-x esingawacabanga kumele ahambisane nawaka-y. Ngakho-ke asidwebe itafula lethu kanje. Ngapha sinamanani ka-x namanani ka-y. U-x wethu masimqale ku-1. Uma ufaka u-1 laphayana esibalweni uzothi u2x omphindaphinda ngo-1 uzokunikeza u-2 ohlanganiswe no-1 uzokunikeza u-1. Bese ngapha sino-0. Faka u-0 lapha esibalweni lokhu kucacile. U2 omphindaphinda ngo-0 ukunikeza u-0 bese sisala naloya 1. Bese sifaka u1 opositive. Uma ufaka u1 ngale naloku kucacile, u2 uphindaphinda ngo-1 ukunikeza u2 uhlanganiswe no-1 kuba u3 ukunikeza u3. Bese-ke lana kokugcina sino-2. U2 umphindaphinda ngo-2 ukunika u4 umhlanganise naloya 1 loyana uzokunikeza u5 kanjena. Singaqhubeka ngawo lamanani lawa, kodwa masiqhubeka ngawo amanani lawa, amanani ka-x kumele ahambisane nangapha nalawa angapha ku-y ke. Ngakho-ke manje uma sekunjena sowunawo amaphoyinti okudweba igrafu yakho. Manje-ke nathi asiqale sidwebe igrafu yethu kanje. Sidwebe igrafu yethu eqondile kanje, le ibukeka yinhle-ke igrafu kulawo sike sawenza. Kugrafu yethu sinama-y-axis nama-x-axis. Ngakho-ke lawa ama-x-axis wethu amanani wethu 1, 2, 3. Ngapha ama-negative 1, negative 2, negative 3. Angisho nalaphayana etafuleni lethu sinayo negative, ngakho-ke yiko sifake ama-negative. Ngapha abo-x-axis bese siya kuma-y-axis wethu, nawo sizofaka amaphoyinti lana inombolo kanjena. Nangapha sifake 3 kanje. Lawa ama-y-axis wethu lawa. Bese-ke ngawabhala inombolo kanje nangapha ngibhale. Kepha yithi ngibhale inombolo lezi esizoyisebenzisa nje njengo-negative 1. Masiqale la. U-x uma engu-negative 1, u-y ungubani? Ungu-negative 1. Ngakho-ke u-negative 1 ka-x nangu ngapha esandleni sokunxele. Bese u-negative 1 ka-y ula. Nangu-ke yena. Achashaza libonakala. Lamosheka. Kodwa iphoyinti lethu lokuqala lilana, i-coordinate yakhona ngu-negative 1, negative 1. Iphoyinti lethu lokuqala-ke leli. Siqhubeke senze lesibini. Lesibini-ke lithi uma u-x engu-0, u-y ungu-1. Uma u-x engu-0, 0 wethu ulana, u-y ungu-1. Uma u-x engu-0, u-y ungu-1. Point lethu nali laphayana. Bese-ke masiqhubeka lana,
Uma u-x engu-1 u-y ungubani? Ungu-3. Ngakho-ke sizoya le phezulu nangu-1 ka-x no-3, point lethu kuzoba la. Nje sowuvele soyawubona umugqa vele lana ukuthi sowakhekile umugqa, songavele ufake umugqa lana. Ngoba uma ufuna ukwenza igrafu udinga nje amaphoyinti amabini ukuze uwahlanganise bese wenza umugqa. Sibeke le point leli, sibeke igrafu iline yethu kanje, umugqa wethu. Uqondanga-ke loyana. Siwuzame ngapha-ke futhi. Kepha nawo ubukeka umubi nalona umugqa. Kodwa uzobona lana into engifuna ukukubonisa yona, ukukubonisa ukuthi umugqa uyaqonda kanje. Ithi ngivuselele lamaphoyinti ungafake la emgqeni. Wena uma uzibhalela uzibhalela kahle kube umugqa obonakalayo, kube umugqa oqondile obonakalayo kanje. La ngizibhalela ngifuna ukuvuselela lamaphoyinti ukuze uwabone kahle. Lena iphoyinti lethu lika-5 leli bengalibhalanga ekuqaleni. Ngakho-ke lana uyabona ubudlelwane phakathi kuka-x nobuka-y ukuthi buba kanjani. Uma nalo budlelwane lobuka-x nobuka-y, igrafu yakho izobukeka kanje. Lena igrafu le esinayo lana igrafu yalesa sibalo lesa. Noma ungafaka maphi amanani ngale ku-x, kepha kumele ahambisane no-y, azokunikeza igrafu enje, akunikeze islope esinjena. Ungafaka lana mhlawumbe ungafaka bo 3 pi, ngeke kuhlale kungamanani anje negative. Ungathola bo 3.5 pi ongaba lana. Mhlambe mawufuna ukuthi alingane no-5 uzoba laphayana. Kodwa nje inani olifaka ku-x kumele lihambisane naleli lika-y. Ngakho-ke manje masiqhubeke senze esinye isibalo. Lana asithi asithi bengino y olingana no -3 hlanganiswe no-5. -3x ehlanganiswe no-5. Yabona lesi sithanda ukuhluka kancane. Ithi ngibhala itafula lana, ithi ngiqale ngegrafu yethu. Ayiqondanga nayo, kepha uyazi ukuthi wena kumele ubhale eqondile. Itafula lethu lika-x nelika-y, lobudlelwane buka-x nobuka-y. Siqala ngo-1. Uma u-x engu-1, u-y ungubani? Ungu-8. Ngoba usithatha u-1 umfake lapha ku-x, uzothola yena u-8. Nalana uma u-x engu-0, u-y wethu ungu-5 ngoba -3 phindaphinda ngo-0 uhlanganisa no-5 kungu-5. Nalana ngokunjalo uma x engu-1, u-y ungu-2. Uma u-x engu-2, u-y wethu uzoba ngu-1. Wenza kanjena-ke lana njalo uma wenza itafula, inani olithola ku-x ulifaka ngale esibalweni sakho ukuze uthole inani lika-y, ungabhayisi. Manje-ke lana kugrafu asibeke amaphoyinti wethu. Asifuna amaphoyinti wethu siwabeke. Hayi, le phoyinti leli akusilona leli. Kumele ngiqale ku-negative. U-x maka u-1, u-y ungu-8 o-positive. Hayi lana ama-negative. Ungabisalinaka-ke leliya phoyinti leliyana akusilona phutha-ke leli. Qaphele nawe uma uzobeka amaphoyinti kugrafu uboqiniseka ukuthi uwabeka endaweni ekuyiyona kanje. Lana uma u-x engu-1 ungu-2 u-y wethu.
uma x engu-2 y wethu ungu-1 kumele ibe kanjena-ke. Nalana usuyawubona umugqa, usuvele uyawubona umugqa lana. Islope sethu sizoqala lana siye kanjena sehle phansi. Slope sethu ke lesi sizoqala kanje. Lawa amanani lobu leslope lesi simele isibalo lesiyana, futhi loku ubudlelwano buka x nobuka y. Amanani angaqhubeka njalo. Uma amanani eqhubeka naleslope lesi sizoqhubeka naso sehlele enzansi, njengoba sisidwebile lana sinjena. Sizoqhubeka sehlele enzansi islope sethu lesi. Lana ungazibuza ukuthi mhlambe ushintsho luyini kulesi esenzile. Ushintsho ke lana ilesibalo lesi. Yambona lo negative 3x lo negative 3x uye oshoyo ukuthi igraph yethu izoma kanjani. Lokho okuthola la ekuqaleni kwesibalo yiko okushoyo ukuthi igraph yethu izoba kanjani. Usibonile lesi sokuqala isibalo besi-positive, ngakho-ke igraph yethu ibingamanga kanjena. Igraph yethu ibingaqali ngapha esandleni sokunxele phezulu. Bese lo 5 lona umele ukuthi igraph yakho izoqalaphi. Lo 5 lona lenani lena elingale ekugcineni yilo elishoyo ukuthi igraph yethu izoqala kuphi. Ngakho-ke na i-coordinate yalana kuzoba ngu-1, 5. Kuzoba ngu-1,5. Ngakho-ke na ithi senze esokugcina sethu sithi sino half, sebenzise hlukile u-half x ohlanganiswe no-2. Masenze lesi ngokushesha. Dinga amaphoyinti amabini nje ukwenza igraph. Ukuhlanganisa igraph awudinga amaphoyinti amaningi, udinga nje amabili ukuze ube neslope. Lana sithi sino 0. Uma u-x engu-0 u-y uzoba ngu-2. Uma u-x engu-2 u-y uzoba ngu-3. Asidwebe-ke igraph yethu ngokushesha kanje. Lana-ke u-0 wethu lawa ama-y-axis wethu, u-y-x wethu ungu-2, bese abangu-3 futhi uma u-x engu-2. Nasi-ke islope sethu, yasibona-ke. Njengoba ngisho ukuthi awudingi amaphoyinti amaningi ukuze ube negraph, udinga nje amabini. Ngakho-ke le graph lena lo mugqa lona njengoba ume kanjena umele lesasibalo lesiyana u-half u-1/2x. Isona lesi isibalo sakhona. Lesi sasekuqaleni usibonile besihamba kanjena, besiqala lana siye le phezulu, kepha lesi sihlukile siya le ngoba ama-coordinate wakhona angu-0 no-2, njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi le coordinates le iyo eshoyo ukuthi igraph iqalaphi. La esibalweni la ekugcineni yiko kushoyo ukuthi iqalaphi isibalo sakho. Ngakho-ke nalana uma ufuna ukukwenza lokhu ungakwenza uqhubeke njalo, uzobona ukuthi iba kanje. Uqhubeke njalo nokudownloada amavideo aka-Clickmates. Sibonane kwenye ivideo.